Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय म्हणून आमी उलो मारलो आणि निश्चितच आमकां गोंयकारांनी जो प्रतिसाद दिलो ताच्या खातीर निश्चित परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक सपोर्ट घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले. सगळ्यांक आमी घेऊनच बरोबर सगळे आमी जिखतात. I चड खुशी भोगता आफ्टर this hard work for the last few years. आमचे आम आदमीचे आज दोन कॅन्डिडेट जिखून येयल्या जावं बेनावलच्यान कॅप्टन वेन्झी विएगस अँड फ्रॉम वेलींच्यान इंजिनियर क्रूज सिल्वा अँड वी विल वर्क फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. तसो दुसरे खूब उलयताले की बीजेपी 14 सीट येना गेले ते खेपे 13 आयले जाल्यार तेजावन कमी आंकडो येतलो म्हणून. अभी एक रिकॉर्ड ब्रेक है. अभी तक कोई पार्टी तीसरा बार गोवा में सरकार गठित नहीं हुआ. पहले बार बीजेपी थर्ड टाइम सरकार कर रहा है, करने के लिए जा रहा है. इतली व्हडली लीड नेवर इतली व्हडली लीड केन्नाच एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें. बट आमचे यूथ आनी महिलांनी म्हाका प्रॉमीस केल्लें आनी एवरी मिटिंगेक जे तांणी पाठिंबो दाखयलो दे ट्रान्सलेटेड इट इंटू वोट्स एट द टायम ऑफ वोटिंग. इंडिपेंडंट एमडीपी सगळे आमच्या बरोबर It's an overwhelming victory, faith of the people in you and the work that you do. So the support that has been given by the party leadership on a regular basis to see that you consolidate yourself, improve the lifestyle of the people, improve the living of the people, empowerment, and give us strength to live up to the commitments given to the people of your constituency in the state. आज इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज इस देश की राजनीति में एक मील का पत्थर है. आज देश की राजनीति में एक नेशनल फोर्स के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आई. आज गोवा के लोगों ने ऐसे दो आम आदमी को गोवा विधानसभा में भेजा है और मुझे लगता है कि गोवा के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि एक नई पार्टी और दो ऐसे लोग जिनका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास कोई मनी पावर, कोई मसल पावर नहीं है, आज आम आदमी गोवा की विधानसभा में पहुंच रहे हैं. हो आवाज जावन आसतलो गोंयकारांचो, हो आवाज जावन आसतलो प्रत्येक बाणालकाराचो, हो आवाज जावन आसतलो प्रत्येक वेळेकाराचो. आनी जे गोंयकाराचे इश्यू आहा ते गोंयकारांचे इश्यू गोंयकारांक राखपाक पासत म्हाका दिसता आज आम आदमी पार्टी मुखार आसतली. सो हांव सांगूंक सोदता बेंजीबार आमी आवाज जातले आमचे गांवच्या पासत जें कितें वायट घडटा गोंयचें कितें वायट घडटा सगळ्या गोंयकारांचो आमी आवाज आसतले. आम आदमी पार्टी करप्शन फायट करपाक आनी एक ऑनेस्ट उमेदवार आमी दिल्ले तशें ते निवडून आयल्या. वी वील स्टीक बाय दॅट प्रिंसिपल अँड वील बिकम दी वॉयस ऑफ पीपल ऑफ गोवा.